ආයිබෝන් කියෝරා ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේ වෙද්දි අපි ගොඩක් ඩොනේෂන්ස් එකතු කරා ලංකාවේ ගම් වතුර තත්ත්වයත් එක්ක ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඉක්මනට යවන DHL එකට එකතු වෙලා නිව්සීලන්කන්ස් අපි ඔන්න ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා පන්සලට ලංකාරම් පන්සල ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ දීපු ඩොනේෂන්ස් පැක් කරලා DHL එකට බාර දෙන්න ඉතින් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන අපි DHL එකට මේ අවස්ථාවට අපිට කිලෝ 200ක ප්‍රමාණයක් දවස් 2-3ක් ඇතුළත ලංකාවට යවන්න මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා නිව්සීලන්ත ඩොනේෂන්ස් වලින් මම හිතන්නේ අපේ එක දවස් 2-3ක් ඇතුළත ඉක්මනටම යනවා ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාව සම්බන්ධ කරගෙන මේ වෙලාවේ අත්‍යවශ්‍යම කට්ටියට මේ ඩොනේෂන්ස් ටික ඉක්මනටම බාර දෙන්න. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් පොඩියට පේන ලොකු වැඩක් ඩොනේෂන්ස් මට දෙන්න කතා කරපු අය ඒ වගේම මට කතා කරලා දීපු රෙස්පොන්සස් වලට ගොඩක් පිං ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපි මේක පළවෙනි අධීරය යටතේ වගේ තමයි මේක කරන්නේ අපිට ලොකු උදව් උපකාරයක් කරා ලංකාරම් පන්සල ආමුදුරෝ සෝරන් ආමුදුර ඇතුළු හැමෝමත් ඉතින් මේක DHL එකෙන් අපිට නොමිලේ යවන්නේ ලංකාවට ඉතින් දවස් 2-3ක් ඇතුළත ඉක්මනටම යවා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් DHL ආයතනයේ වෙනුවෙන් DHL Express New Zealand වෙනුවෙන් දිනේෂ් අයියට ගිහාන් අයියට කෝසල අයියට විශේෂ ස්තුතියක් අපි ලබා දෙන්න ඕන. මොකද කිලෝ 200ක් ඉක්මනටම යවා ගන්න ෆ්‍රී මම හිතන්නේ අපි ලොකු දෙයක් මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම තමයි නියුක්තිමත් වලින් චදුන් මට තව උදව් උපකාර කළපු බඩු එකතු කළ දීපු හැම දෙනාමත් විශේෂයෙන්ම Oracle එකත් මතක් කරනවා බඩු එකතු කරගන්න මට ඒගොල්ලෝ සපෝට් එකක් දුන්නා ඒගොල්ලෝ ස්පේස් එක දුන්නා ඊට අමතරව want to say something bro so this is all from Sri Lankan community in here yes, so we're going to hand over so his behalf of DHL as well so Hello everyone, my name is Sudas. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழில் சில வார்த்தைகள் இலங்கையில் மிகவும் நெருக்கடியான காலநிலையில் இப்போது இருக்கிறோம். ஒருவரும் எதிர்பாராத காலநிலை. எனவே பலர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த வேளையிலே நியூசிலாந்திலே இருக்கின்ற DHL நிறுவனத்தினூடாக 300 கிலோவுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை மிகவும் அவசரமாக காலதாமதமின்றி அனுப்ப வேண்டும் என்கின்ற கடமையிலே எல்லாவற்றையும் மிக உபயோகமாக நாங்கள் பேக் செய்து ஃப்ளைட் ஊடாக அனுப்புகின்றோம். ஏனெனில் அங்கே அவசரமாக அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தருணத்தில் இங்கே நியூசிலாந்திலே DHL நிறுவனத்தின் பிரதி தலைவராக இருக்கின்ற தினேஷ் அவர்களுடைய சக ஊழியர்கள் ஜிஹான் மொஹிச்சி மற்றும் ஏனைய எல்லோருமே சேர்ந்துதான் இந்த நடவடிக்கையை மிகவும் சிறப்பாக செய்து முடித்திருக்கின்றோம். எதிர்வரும் காலங்களிலும் மிகவும் எல்லோரும் சேர்ந்து மென்மேலும் பல உதவிகளை செய்வதற்காக காத்திருக்கின்றோம். இந்த வேளையிலே இந்த உதவிகளை செய்வதற்கு இந்த சமூகத்திலே இருக்கின்ற ஸ்ரீ லங்கா விஹாராம பிரதம குருக்கள் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்து அவரோடு கூடவே சேர்ந்து பல உதவிகளை செய்த ஏனைய உதவியாளர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. ඒ වගේම තමයි ලංකාවට ගියාට පස්සේ මේ බඩු ටික නියමිත තැන්වලට අවශ්‍ය අයට ලබා දෙන්න නවසීලන්තයේ ඉන්න අපේ බුද්ධික අයටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එයා අපිට ඒ දේ ලංකාවේ පැත්තෙන් කරලා දෙනවට ඔක්කොටම කලින් ඒ වගේම කියන්න ඕන නවසීලන්තයේ ඉන්න හැමෝටම ගොඩක් පිං මේ වැඩේට මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් විදිහට අපි මේ දේ කරා. ඉතින් අපි තවත් දේවල් කරන්න බලමු ඔක්කොම එකතු වෙලා. ඉතින් හැමෝටම පිං ස්තුතියි. Thank you. නිව්සීලන්කන්ස් හදවතින්ම නව ශ්‍රී ලාංකිකයි.